batang di kalemi nani mendiatangku lamen tireru siao Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kita akan bersama-sama mendengarkan litani tentang realitas manusia dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan keadaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Amin. Puang Ki Yesu, Puang Ki Yesu. Biangangkan dami bela untam pekan tontong komi urondongkan Puang Ki Yesu, Puang Ki Yesu, dami sabianga dami bela komi urondongkan. Oh Puang Yesu kamaseikan inang kamu manatu Puang. Umpani te Jona kami nombanta lantai inannya teh laurangi ke karena Puang apa doro jometo mai komita mas sembayang. O Puang sumpu mamase sak pala Buddha lako kami mintu panampami ki sorong teka tuang ki mati olo malabi imilan te atu totemo o Puang. Kini tontong untanda bilangi tu mintu patunduami sia mintu pakabro mi tu tontong mi palempan tama katuangki madin kiti romaleso o Puang kumua muinaluangkan ni inde kama pakdiran si sola mintu to marapu apa ulende teme to mi pake saburan ambe lalu tondok angki madin o Puang tontong papayang itu kami sarangki undongan neraka ulindi temai mintu rencana-rencana sesara tukiangkaran naurungan ni o Puang lante atu totemo madinkan makjuren lante inan te laum pamanasai torona te Jona rantena tomak rapu keluarga malerara ki kana saya Puang kumua yang mate tupak kamase tu tontong duka bang misorongangkan belan nama dim pakala teme mi o Puang tontong untiro melo teme mintu-mintuna tuinang si tetena paralu nakita ngaram melo lang katuangki nalante kami nomban atu totemo laki parandangan ni Jona tesara kipoga o Puang ulembe kadami lame surak madatumi kuasa penangasalomi tulau rondongkan kimadin mana papatuborong nate kadami ondongan na kasyumpuran na tesara kipoga lante inannya te anna manasa toron na o Puang nalamin tu na to tontong kipudi siya kipakalabi tu sangami ya mo tomakada mo komila ko kami belan nasaka mo kantulan perangi te kadami lasangan na Puang kipong Yesu ang kirampo
usorongi teka tuangki mati olomi. Amin. Si tetena te sarak tu tapogo lang te atu totemo kadan na puang kupasaka lamai pepasan dolo batu perjanjian lama mai kadadian pasala 20 karua angka ma pesang pulo selako angka ma pen 22. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-22. Karena puang laku basar namale laku haran. Rampomi laku misa inan anna makmongi indeto belana lambung motu Allah. Na alam itu batu misa tu mintu batu dio inan iato.